ba plan dung city ke lu ba gwit ba investigate chen I suspect that on take the la dagare new land dagare gatit chiwo ye plan mu gwa ngai je panyo plan kam jarare jek me jai state me dan ngai je but implementation de ko tegrik asen mi din mi shima dan tirande jagono ne barrier goro bi investigate bro moy kalo yer mu gwa ba check gwan plan master plan dung city ka kelu ono how we chubu di ka sen mi din mi shigano konseling wa gwande che verify on ne tele safe from ngade duop niwla wona ne be pit cha gor njurandi kabel jenen yen me dan cha sumu cha kale baron ko tabang wandan pagu bi ni tento dal ko jong wanan cha kan kan yalla nan ku yirge stadium ko bu nor ku lawo gwammi ke chokien bi yo bay gwammi ke mi che auto te secure ba ko wonde chanen duna do al god chaine lat kan goy ite ga lo bum mi ga ko ite go ngumete ko de yen lo nga gang ci widun yi jo ko mi chagi mu ko yelo goro lokaje how ci yende gang ne men gana gata wiyeto ni torpien yen la ba chara ler widu la kapin think see observe de korun kwa o chungna ga sinni chang na wiye ngade ga ejende ngade ni chang mu cha lokot ke gi jala kor o changa je jen gwaden ci widan utin. That's why I spend my time ko bay nyodi yen na tele mu men guriyen ku yen bug mi cha gore jiga ko bi wudun mu control chi mu la yen very important issue nde yen la yen appel bi awla na mi tele mu de lok tin changa ke mi changa ina kon ga che la re no re kane to one population be useless and valueless seed ka sample dan cha gore electoral board kun wore la ne di population dia ne den chi ko na sample ne den chi kan registration tene dum wan donken kan go donken kai di ni kan geje ko la mer compare ke ji anyo zone kan ji ma jang zone men ko compare ke ko re ten cha da ka gambel ja da di population mi di no na changa anyo zone kan ma jang zone mi cha ka mat ci kan afo no zone ci kan tiam ko kom na ten jege ten kan ke president ran anyo zone minister of finance ran justice very important office ka anyo zone mo tot man chu majang zone mo todo lom lel ko ene jen chu kom dialo nyo kan mo ne chol je jala party mo ko party galwa rono ko ran yodien ka struct ngade ka hierarchy kan chu lo to ga ngade mo secretary dum party ga ka chi speaker kan dum region men dit o kom no ko ken dawle yala radi ga ngade e population useless ko population mi benefit ka cha respect what does it mean ka jin point chi respect chi value on population de ko le cholo di mi jinu we defense force ga Ethiopia ndam gad ga mbela ngani kan wor ga defense force mi jinu federal police ngani ci kan jinu university ni student ngoro ngani ci kon ko what is the impact we are creating in Gambia because of our population the impact melet kon la ngo kon karat kilo ngwana ni ngwana ban de ten kon ni de na barro go na jiria ken dunan tolu jiria ga na 0 sos man na ga shay ni jalna la wunu ko gurum ni de podon rega dan gel ala ngi dun mite mi ci rodo kolla la o ci wudun changwan yen di la yina ku yibot gi bi nank ye gwa mo do dien yero ku ci yero ne jiran wi mon kon ro ngaji jinga bom du pega ni ram roy yen ram te ram diel yen wante ar ram te pe bom ni to kon yal mi kini kay den di fay te du teli lot kiro ngaci no re ken ga ro ngaji bom dien pega ni o gambe ko survive te dien ku ken economically socially menu mu gambe la mi security de interrupt de survive ci ken ngaj kada to mi ci yen ngaj ke yen ngani ci ci agwari ni degree ni ci kono PhD ni ko lañ kon berk na wu jang ci ngamat ken lo kana ngunda man master degree ni kon apart from mo dunu yade ngaki ko deji bay ijala politics ci rudu nu wan yen wagal wagi human right activist la human right activist politician ni ci kono panan ni ci kono muni toto I'm running them because there were no people ni security matters tam jen kala lat go te mak la mak mal right ten chala mar right ten longta what are you playing jin point du tiro du jin what are you playing te garon mu ku play mu kala may ni jige wundi de karo yi gadi tian mo ngul la rew role mu ku play jinga eno jin officer ke o jin lecturer ke university ci jala role ko wada
your political and security participation ka government ki ngade ko wajin titinu arana tige ling no ne ichiro wala lo ko du ci la de le den won ci pala jin ko hayaten what about you ngu ci jiri yu mara activism kane na ka ne kun ti ci ka lan ji muten am volunteer o cha ngay ne di gorgal lo ko mu appel ga no ci to wo ka level ci jien ka human no ka human ka ci tegala human being wo ka level len. That's why I volunteer myself. Tara mo ko pay. You know, we should tell a company. Company they le point in security problem. Ko cher kero risk ko la de chunkut. Ko ko lem ni ko ka dia le chala business de ken ke jia ta. Ne dorgum tera ma ngai gemne na gambel dara go ci lo dorgan dial ci jia. An chen ye bel mi jiram pay ben ka so Sudan mi kuiten to ge gambel won okay. Bin ka mi jin gat gambel won mi te gambel ngai ni tele gwa da ngum bu ten mi ken gambel change. Koro bar dalar to amo ci tig mu ko yentam en ngade service ne de ga ku yer ne referral hospital mu walat ku yer ga te referral hospital do din ku yer pal ga ku jeme tidi alto go ku yer ka zero mist ku yene wo long nuara meni buindi ku jeme ne te kel ga nuare cuy ke ku nuare tanden ngai ken tanden ku ken ala logo noir woodbar ci riade de lonko ku explain but ci noir ci kanene ha banoro logo jiran mutali